akkanumatti fiigee namni muslimaa fincaan isa qabee akka warra kaaniyecha la obboleeyyan maaliif kana sunitti dubbadha namoota wonna takka garte namootuma nama sababa dalagaati wal qabatee jarjara kees namoonni dogoggoru jiru natti fakkaata nagaan argus kan dhagahu wanni asirratti isin yaadachiisee ifillee yaadachiisu barbaade hogga fiinxaanii deeman isinuni beeytanii yoo irraanfattan malee tartiiba itti xaharatantu jira imma dhagaa fudhattee deemtaa yookaan bishaaniin deemtaa baara fiinxaan sanirraa raawwattee maasha Allah gufraanaka jedh du'aayi ati gartee hogga fiinxaan sanirraa baatee jira bar hin jarjarimme guyyaa guutuutti jirta dalagaadha nafti yaa shayxaan isin arayin يوم أنا سجرات ينتو دعائي جرا اللهم إني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أكنا جتير سينتابا بسم الله اللهم يا رب إني أعوذ بك عن سين مجنفا من الخبث والخبائث شيطان خرماتي شيطان على الرلي سين مجنفا جتير samboda mila bitati mana sagarate yo bakki atitti fiinxa udem sagara ba udemtu mana sagarate jirate yo bakki sun sagaraan injiraatiin waan satrii qaboyi barbaadatta male dirree qullaa dhaabbatanii akkanumatti magaalaa keessatti kada jamaa diin dhageessanii jirtan namni keessummaa biyya biraatti dhufee biyya kana laalu tartiiba xaharara tartiiba garteega fayyadama adda irratti rabbis waan hunja namni waan hunja nidaamata isa kanaaf tartiiba bakka sagaraatiif fiinxaaniitiif mana dalagaatiif bakka yuutu qopheeffataa deemu nu barbaada jarjaruu qofaa miti dalagaadha eega gaafa of bartanuuti jarjarumatti jirtan dalagaa duniyaati takkaana musuuta deemtanii jirtan fiiguutti jirtan mee dhaabbadhaa wayiif dalagatuun gaariidha bareedaadha rabbi barakaa keessaniif haa kaa'u bakka immoo suuta deemuun barbaachisutti mee suuta deema hin jarjarina warri dalagaadha bakka biraatti as dhuftaniis tartiibaan akkasitti garteegaa deema namni muslimaa dirree qullaan dhaabbatu asiyoo karaa rooboorrii kana laaltan asiyoo kana gara gadii kana laaltan baay'ee nama jibbisiisa isa kanaaf hamma tartiibni gartee mijaa'utti kifii keenyaaf isa amma dandeenyetti eeggatu kun waan namni namaa mijeessuu miti waan abbaan mijeeffatu waan abbaan mijeeffatu kanaaf hogga hin jarjarinaa hogga gartee yoo bakka garteegaa manni sagaraadhaan jirre tahee bakka takka hogguudha kan bakka satrii qabu nabi rabbi odoo karaa deemuu masalan yoo haajaan itti dhufe jecha satrii wayii ilaallata huusii wayii jecha waa wagguun inni gattaa isa sattaa'u safuudha ka akkatti ala taa'uun alatti dhaabbatanii fincaa'uun keenyaa miti ka warra muslimaatii miti akkasitti gattaa'ee haajaa isaa ba'a hogguu gattaa'uudhaa deemtu sanii اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا ربي أنسيني ما جنفت ست ما جنفت حرما شيطاناتي ألتو شيطانا مالك أكنا جتون برباتي يرو من سجرات سنتو يرو الدون نبي ربي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش متضرة سجروا وانتني شيطانك كيف تعاجى نبي ربي كيف هذا من سجرا وان جامو كنا من شيطاناتي شيطانوني تيراخا على أتقلوا جاء النبي ربي وربما دبرتوني دائما قاف أتسنت ودو ذكري كان الجنة شيطان وان مسيقبتو دندو أترى إبدي أمري قوتو زلالم كان بربارو تجروان تهيد فتنة أف مقرات تاوان تهيد إبدي أمري قوتو ستي تأوتو مال أكا إسان سندرر ربي ذكري نوكان كان قا جماعاني سن كيس سجراني مي وقا من سجرات والله أنا تعجبت وان بيه كان كيس ستي أن أرجع جاي برا كان طالب من طلابي درساك يجرى أنا منتوكو قابتو
وابرسي سمنا قاريات هاي مال جي يرو من سجرها سنتن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جاءتي ذكري كان جتة سنتا جئتي جولي من كيسا برسيس أبمنا أنكر هذا الذكر بودم ناو مسلمان شيطان خمتو رحامتي جئين أفضالو كانت تيبا جنان بر رسول ربي جئ متان حقان أمت إيسي بروت ساتف في المدان ثم بعد ساعات هل كان يرسل رفع هريب عنك تقبودا يوكين جرى صبحي كأيمنا سجراتين نملكه هجمنا سجراتين أشتمت تجرب ميكو mana sagara keessa nama annaqee gaafadhee beeku ba akkamitti akkana taate jee nama gaafannan natti beekadha ومن ذلك اليوم بياتني الراجل قبينا من سن أودو فياتن ديبي